za pehar, za istoriju, za lovor. 10. put na šabačkoj stazi. Distant Charm, Ela Mala, Dr. Gile, Artisto, Nouvelle Rock, Tahir VI, Gracia Salavida, Golden Journey, Semis Warrior. Oni su pobeđivali u proteklih 9 godina. Ko će biti 10. na listi veličanstvenih? Paradu koju ćete sada uživati predvode Dejan Zarić i na grlu maestrozu Munja Dijana Pajić. A pred vama za koji trenutak? Argentario, vlasništvo Marine Stefanović, trener Bane Vasić i jahač Miloš Milojević, teret 62 kg. U 2016. ostao bez plasmana, u 2017. u ovoj istoj trci, u 2017. zabeležio jednu pobedu. Ile de France, vlasništvo Sakiba Hopovca, u treningu kod Smaje Mržljaka. U sedmu nosi italijanskog džokeja Di Stasija. Ile de France, dobro poznat šabačkoj publici, sin Farhada i Rivo Kebal, prošle godine u ovoj trci bio je četvrti, 2015. bio je treći. Ove godine je najbrži u Sanskom mostu i Bihaću. Osvajač je i trke grada Šapca iz 2015. godine, u Kupresu drugi. Sa brojem 3, pred vama za koji trenutak, Džafi. U 2 starta u ovoj sezoni jedno drugo mesto. Džafi, vlasništvo konjičkog kluba Almin, u treningu kod Bojana Šendekovića sa Željkom Milićem prošle godine uzeo je pehar srpskog alopskog derbija. Sa brojem 4, pred nama Ornament, vlasništvo konjičkog kluba Krajišnik, trener Dule Pajić, italijanski internacionalac Salvatore Sulos u sedlu, teret 62 kg. U prošloj godini u ovoj trci Ornament je bio drugi. Bio je najbolje trogodo grlo ovde. Uzeo je Trajal Bombarder trku grada Šapca. Semis Warrior, prošlogodišnji pobednik memorijala kralja Aleksandra, vratio se na šabačku stazu. Vlasništvo je Intergaja. Gabor Marunka je trener, ovoga puta jašega Đorđe Perović, 185 pobjeda u dosadašnjem šampionatu u Koreji, 66 od početka ove sezone, 101 u poslednjih 12 meseci. Sa brojem 6, Šternar Princ, konjički klub Almin, Bojan Šendeković, trener, Aleksa Šašić, jahač, teret 62 kg. 2016. u ovoj trci stigao je treći. I jedina dama među ovim sjajnim galoperima, Kalina Lady, vlasništvo Slavice Vujković, koja je i trener, Tika Vujković, jahač. Osvajačica Tine, šabačkog derbija, Braničeva, Omice i Ždrebaca. U ovoj sezoni u Šapcu, druga na 1800, najbrža na 2000 metara. Ovih 7 veličanstvenih dana strče za